Salibonani my viewers lama subscribers AVG Reality Channel igama umxoli Sibonge sakoNcube. Ngithemba ukuthi ndithola liphile kahle kungomvulo kunje. Ngiyazi ukuthi abanengi livela ku weekend belikholisa khona kakhulu seliqalile iviki elitsha. Ngithemba ukuthi akula oqale iviki esezinhlungwini kumbe elahlekelwe ngumndeni. Kulabo abalahlekelwe umndeni sithi dudu sekani, kulabo abalimeleyo sithi we wish you a speedy recovery. Ngithe mina ngizokhuluma labantu ngoba unengi esengutholile lapha njalo engiqhubeka noye nguthola okungasiqiniso ikakhulu kulabo abalama Zimbabwe exemption permit abafuna uapplyela ama waiver kumbe abafuna uapplyela ama mainstream visas. Yikho engizokhuluma ngakho. Abantu bayabuza ukuthi kuliqiniso yini ukuthi uapplyela ama waiver kuyaphela mhla ka 30 June. Abanye njalo bathi vele sokwavala last year, kukanti kulabanye futhi njalo abatshelwe kwathiwa uapplyela ama mainstream permits nxa ukuthi usuthole iwaiver kuyavalwa lakho mhla ka 30 June. Yiko lokho engizokhuluma ngakho. Kodwa ngingakaqhubekeli phambili ngicela ukuthi ngilinxuse ukuthi lisubscribe kule ichannel ngaphansi nje kwayona li video kule ndawo ebhale subscribe iyabe i-red nxa subscribe ungayihlaba ke izathi subscribed itshintshe ibe yi-gray ipress ungasubscribe ke kube sufitizela kukhona ibhera ozayihlaba lapho ukwenzela ukuthi nxa siposta something entsha kumbe sisiba live ikunotify ubuye uzozitholela indaba zisachisa njalo eziqinisekileyo. Njengoba sengichini kulabantu abalokho besithumela ama messages bebuza ukuthi kuliqiniso yini ukuthi iwaiver ayisa applyelwa ngumuntu ole ZEP. Nxa ule ZEP sokumele uapplyele iZEP entsha uyeke iwaiver, kumbe nxa ukuthi uapplyele iwaiver ungaka applyele ipermit entsha i-mainstream permit sokumele uyeke uapplyele iZEP entsha. Iqiniso likhona lapha ukuthi i-Department of Home Affairs yase South Africa ngesilungu yilabo abantu esithi thina they are very transparent. Ayikho into abayenza ngudlu. Yonke into abayenzayo nxa kungabuyanga uminister wazo addressa specifically for iZEP lama ZEP holders bayakhipha istatement leso kufanele kube istatement esisayiniweyo njalo sipostwa ku website yabo. Sebengasiposta under migration, sebengasiposta under notices kumbe statements or basi release kuma journalist. Kungakho lingaphangi lilandele kumbe lilalele abantu abalitshela izinto about Home Affairs, about ama ZEP, about ama permits bengela bufakazi abalinikeza bona. Umuntu angakutshela ethi yena i-Department of Home Affairs ithe ama visa kumbe ama waiver expire mhla ka 30 June. Cela lowo muntu ukuthi akunikeze istatement esikhomba lokho, kumbe akunikeze ivideo kaminister ekhuluma lokho, kumbe akuforwardele a newspaper article kumbe a publication ebika lokho. Ngoba ayikho asikho isikhathi lapho uMinister of Home Affairs kumbe iDepartment of Home Affairs yase South Africa esike yanyenyezela abantu yachiya abanye. Njalo indaba yeZEP iphethwe ngendlela ezihlukeneyo kakhulu lezinye izindaba zama mainstream visas kunye lama waivers. Nxa uminister elombiko ophathelene labantu beZEP uyakubeka sobala ukuthi lokho ngokwabantu beZEP. Kungakho lingahlanganisi ama normal waivers applications lama normal permits applications unless and until uminister esethe lapha ngihlanganisa labe ZEP. Ngoba ule two ways of communication. Kule ndlela communicate ngayo laba ama mainstream waivers and visas, kube nendlela communicate ngayo labantu abaphethe iZEP. Ngithemba siziswiseni kuloko. Bese ukuthi
indaba yokuthi iZEP ayisa apply i-waiver ayisa applyelwa yaphela last year ngamanga aluhlaza lawo ama waiver azange eme ukuapplyelwa la manje asa applyelwa kungamanga futhi ukuthi kuzavalwa mhla ka 30 June ukuthi abantu ba applyele ama waiver nxa bele ZEP ngamanga aluhlaza istampa olaso si expire mhla ka 31 December wena ungafika ukuthi mhla ka 31 December unga applyelanga lutho yiko lapho uzabe usuvalelwe khona kodwa okwamanje until further notice abantu balemvumo yokuapplyela iwaiver balemvumo yokuapplyela imainstream work visa balemvumo yokuapplyela this new ZEP expire mhla ka 28 November 2025 ngithemba sizwisisene so nxa wena ule ZEP usafuna ukuapplyela iwaiver shesha uyiapplyele osongenzakala ukuthi uthathe isikhathi eside uzuyithole njalo uyazi disadvantage wena akusikho ukuthi udisadvantage omunye umuntu akusikho ukuthi kuvaliwe kodwa esiyenza sithi phangani li-applyele kusasemanje ukuthi izinto sezingatshintsha le efiswa ngabanye ukuthi kuvalwe igcine siyenzakele kodwa kwamanje uyakhetha ukuthi ufuna ukuapplyela iwaiver ufuna ukuapplyela iZEP le entshe expire next year kumbe ufuna ukuyeka uzihlalele kukuwe lokho so nxa usafuna ukuapplyela iwaiver iapplyele kodwa shesha nxa ufuna ukuthi wena usithole iwaiver phanga uapplyele imainstream work visa nxa ukuthi awukakwenzi konke lokho kokubili uzibona wena ungasafuni ukuthi uthole iwaiver kumbe uye ku mainstream South African permit applyela this new ZEP ezakugcina lapha up to 28 November 2025 kodwa ma iphela asikwazi ukuthi uhulumende uzothini nxa wena uapplyele iwaiver wayithola wasu applyela imainstream work visa usufana nomuntu wonke oapplyele ipermit yase South Africa nxa iexpire ngemva kwesikhathi sayo oyawusiphiwe sunga applyela ipermanent residence permit ngithemba sizwisisene lingalaleli abantu abaletshela into abayifisayo umuntu angakutshela ukuthi lokhu sokuyilokho kuphathelane ne Department of Home Affairs yase South Africa nxa engakuphanga ubufakazi obutsho njalo phuma kuye njalo yonke into eyizwa ingamahlebezi about iSouth African Home Affairs hamba wena uye ku website yeSouth African Home Affairs uyidinga ungayibona ingekho lapho kutsho ukuthi ingamanga aluhlaza so akunyenyezelwana akukhulunywa ngudlu ayikaze iSouth African Home Affairs Department ikukhulume ngudlu vele ekwenzayo ngabantu bama ZEP iwenza they are the most transparent department when it comes to dealing with izindaba zama permits lama waivers abakazi bafihle lutho and usually lenxa ukuthi into yakho iyabiza expire abakazi bethi sibuya namhlanje mhla ka 22 i-expire kusasa kumbe sibuya namhlanje mhla ka 25 i-expire in a week balinikeza isikhathi and they will always do that because they are very transparent as a department ngabantu abawaziyo umsebenzi wokusebenza labantu so lingathathekiswa ngabantu abalitshela into ezingekhoyo belenhloso zabo ezokuganga kwabo kumbe bafuna ukulidla izimali kumbe bafuna ukuthi lidangale kumbe bazikhulumela kuphela amanga we know ukuthi especially when it comes to spreading false news fake news false information ama-Zimbabweans we are among the worst sitshelana amanga ngento esingazaziyo singangena ebhawa sizwe abantu behumana sesiphuma sigijima lathi sesiyahumana asiphumeni kulokho ama waivers applyelwa ama dates asatholakala ama permits asa-applyelwa i-new ZEP isi-applyelwa iqale ngoFebruary ukuthi applyelwe so phuthuma ke wena ukhetho ufuna ukukwenza uapplyele uyebhadala ebanki ubook appointment uyosubmita ama documents akho ngiyabonga kakhulu lingakhohlwa ke ukuthi nxa linembuzo liyasibuza ku comment section ngaphansi kwena li video kumbe WhatsApp +27 73 962 3075 ungafoni ngoba uzongiswela
ungathumeli i-voice note zisuka ngoba soze ngiyilalele, kodwa ungitext. Xa ufuna ukufona la uyangitesta umbuzo ukuthi ngifonele ngasikhathi bani, ngikutshela ukuthi ungifonele ngasikhathi bani, ungibuza ukuthi ngingathumela ini voice note, ngikutshela ukuthi ungayithumela. Ngiyabonga kakhulu. Don't forget to subscribe to this channel, like this video and share it.